stigao sam na aerodrom, check-in je već aktivan, tako da sam sad check-inat, pa ću ići gore sjesti i pričekat let. Evo idem u Basel i tamo presjedam iz Basela za Barcelonu i tamo ću se naći sa strmom, a do tad ćemo vidjeti još malo videa iz aviona da vidite kako to izgleda. Evo tamo je moj gate, uspio sam se check-inat, sad čekamo let nekih 45 minuta bi trebao biti polazak, tako da čekam sjest u avion, malo odmorit, pravac za Barcelonu. Označeno na vašoj putnoj karti, te da sve manje komade ručne prtljage odložite ispod sjedala ispred vas. From the cabin aisle so other passengers can board the aircraft. Sletio sam u Basel, čekam lagić i imam nekih sat vremena do presjedanja na EasyJet avion za Barcelonu. Nije tako puno vremena, odradi se check-in i praktički gore se pričeka 10-15 minuta i već idemo u ukrcavanju u avion. Ovaj let je prošao super, nismo kasnili skoro ništa, sat i 10-15 minuta je bio let, za sad je sve po planu, nadam se da će tako ostati. Čuo sam se sa Strmečkim, on je isto na putu prema Barci, isto u avionu sad, tako da negdje oko 11:30 bi trebao biti u Barci i tam ćemo se naći ja i on, pa idemo skupa vlak ili bus, vidjet ćemo još za Santa Susanu. Prošao je check-in za Barcelonu, čekam sad let. Na zadnjem letu nismo smjeli na WC, bilo je dosta turbulencije, tako da idem sad se sjest, uskoro će biti polazak i vidimo se u Barci. Stigao sam u Barcelonu na aerodrom, čekam sad Strmu da se javi da li je on sletio i idemo na taj bus i vlak, idemo na Santi, idemo odraditi tu prijavu što prije, ne znam, hoću preživjeti još 2 sata. Koliko sam vidio, ostatak repke se već prijavio u hotel, Sirius, izgleda super, prek slika, tako da vidite update kada bavimo registraciju kako to izgleda, cijeli tur hotela i sobe i svega kaj ima. Ovo je naš bus, Strma u procesu, cure isto jedu, smiješak. Vidimo se u Santi. To je naš hotel, Sirius. Idemo se check-inat sad. Ušli smo. Idemo prvi dojam. WC-ić. WC-ić. Nije loše. Ormar. 2 krevetića. To je to. Tu smo. Sve je spremno. I idemo najbitniji dio za uživanciju. Balkončić. Odmah pogled na, idemo prema hotelu na registraciju. Tam je s one strane dućan i to ti je više manje to. Evo, ispunjavamo prijave prije nego što idemo na vagu. Riješeno, on je već riješen odavno, sad on je u pripremama. Strma isto ispunjava. Naš mrtvac jedva prošao. Evo nas na registraciji, spremamo se. Vidi ko leđa, a? José María, ¿a esta chica la habéis medido? Moć. Setanta-quatre.
It's okay. You may wait. Let's go. Kilaže znači 74 točno. Ispod smo 75. Vidjet ćemo sad na popisu će biti juniora. Preko i do. Nešto sam načuo da ćemo opet biti spojeni. A kaj to je? Idemo stisnuti koliko se može, idemo izvući formu. I to je to. Oh yeah. Jesmo li spremni? Spremni. S Koreancima u kategoriji. Nema druge. Koreancima, Kinezima, svima. O da. O da. O da. Jebate, samo ti izmjeri kilažu, a uopće te nema silom ne drka. Nema. Pa evo, niko ti nije mjerio. Jebim ti mater, treba sam ja ići u klasik. Upao bi, boga mi. Evo, završili smo sa registracijama, gdje sam se poslikao, ovo smo dobili, idem sad u hotel i idem pojest, to je zapravo idem prvo u dućan vidjeti kaj ima, uzeti kreker i to za sutra, u 7 je mislim početak večere, tako da to odradimo i onda ćemo vidjeti kaj dalje. Da. Drži to čvrsto. Evo mene sa jutarnjeg kardija, mala šetnica prije doručka. Ti ću raditi vjerojatno trening negdje u teretanu i poslije oko 5-6 pomoć Adrianu sa natjecanjem. Mali update, spreman sam, bio sam pojeo ručak, malo mi se to sleglo, pa idem sad u gym. Idemo odraditi trening leđa, zadnje rame, biceps. To ću odraditi danas i sutra ću još stisnuti onda ramena, prsa, triceps. Dobra stvar je što ima tu i u ovom hotelu Don Angel sauna, ima i u našem hotelu sauna, tako da mislim da će mi od sutra rutina isto biti ujutro otići odraditi kardio tamo i poslije kardija ravno u saunu i saune na doručak, isto mala šetnica, opet trening i vjerojatno tamo isto petak ujutro odraditi isto saunu. Danas je srijeda, znači sutra četvrtak još jedan trening, u petak samo sauna i lagano hodanje, navečer priprema za brijanje i farbanje i u subotu je bina, tako da, a sad bom posnimio malo trening da vidite kako to izgleda i budem sutra još posnimio, ako će se događati kaj je zanimljivo. Znači šetnica, ovako to izgleda malo u brdima, stvarno je predivno, u ovom centru tamo je teretana, imamo sad malo pješačenja tamo, ali nikad dosta. Ako se jede puno, iako je zdravo, i dalje se mora potrošiti na neki način, pa bolje koracima nego nešto drugo, tak da je to. Evo ekipa, stigli smo znači u teretanu, za srijedu je bio plan treninga odraditi leđa, dovoljno vremena sam imao za oporavak do subote, tako da će danas biti leđa, a sutra će biti znači prsa. Prvu vježbu koju sam odradio je bila lat pull-down, naravno koju u svakom treningu ko što bi trebali raditi, znači jaka kontrakcija i fokus na negativ.
Ja sam to odradio do određene tenzije gdje sam osjetio najveću kontrakciju i tu sam stao. Jer preko toga mi nije bilo potrebno i nema smisla riskirati neke ozljede. Sljedeća vježba koju sam radio je bila, znači promijenio sam na uski hvat, isto na lat pullonu. Mislim da mi je ova vježba u sad zadnjim pripremama imala najveći efekt za tu dubinu, to je taj thickness. I odlučio sam je to odraditi tek toliko da malo više fatigam leđa jer nisam htio sad pušati nešto previše. Dovoljno da se pripremim za sljedeću vježbu. Treća vježba koju sam odradio je bila varijacija lat pullona na mašini. Jako dobra je sprava zato što omogućuje da s globovima možemo pomicati u lijevu ili desnu stranu i mislim da to je jako dobro, pogotovo izolirati leđa u ovom periodu treninga, to je zapravo pred natjecanje, da se aktivira svaki mišić bez nekog sad fokusa na jaku, stavljanje velike kilaže i odradio sam tu malo više ponavljanja jer sam osjetio jako dobru kontrakciju. Nije neka velika kilaža, ali sasvim dovoljno da se cijela leđa pogode. Glavna vježba ovog treninga za leđa je bila row. To je zapravo moj stempel u treningu leđa. Obožavam ovu vježbu zbog kontrakcije zapravo cijelog tijela i gluta i lože. Također napetost u donjim leđima je uvijek prisutna zato što se radi pravilna forma sa kontroliranim negativom i jakim stiskom na vrhu. Super vježba je zato što daje taj osjećaj jakog treninga, a ne mora biti velika kilaža. Predzadnja vježba koju sam odradio u ovom treningu je bila T-bar row. T-bar row mi je uvijek super vježba zbog tog thicknessa donjeg leđa kojeg pogodim i uvijek jaka kontrakcija, guramo laktove što bliže kukovima i držimo stabilnost u trbuhu i loži, aktivno koji na row, ali pogađamo malo drugačije leđa jer je puno uži hvat. Finisher za leđa za ovaj trening je bio row u pretklonu na sajli. Uvijek radim uski hvat iz istog razloga kao što sam radio T-bar row. Obožavam taj thickness na samoj vježbi za leđa. Tu sam odradio par setova, samo ispumpavanja ko finisher, da ne moram raditi još jedan dodatan set. Evo da snimim mali update. Naravno Builderova majica je to. BCA koji sam dodao sve ostale preparate ko što su citrulin, arginin, beta-alanin. Definitivno sam uzeo glutamin kojeg uvijek kombiniram i sa VM za trening i uz BCA. Osim toga tu već imamo pripremljene neke slastice koje će biti za nakon bine. Nešto toga će biti za samo upumpavanje. Proteinski kuki. Od karpsa imamo tu cornflakes, tost, za masti kikiriki maslac i naravno dosta vode. To je naravno voće još od doručka. U frižideru imamo malo pileće šunke, spermani džem, mlijeko za cornflakes i za eto još kola zero koja će se isto popiti kad završi natjecanje, kefir, sugar free barbecue sos i to je više manje to. Idemo na večeru, pobjednik ide pojest kak se spada napokon. Nakon fucking 4 mjeseca idemo jesti. To je to, to je to. Idem sa bilderčinom da jedem. Idemo vidjeti kaj ima i još malo, još 2,5 dana i idemo na binu. Evo da se javim malo, danas je četvrtak, nije bilo toliko toga zanimljivo, pa nisam ništa previše snimao. Bio sam ujutro na kardiju, pa smo išli na doručak i nakon toga sam samo nastavio spavat. Došao na ručak, iz tog sna vratio se nazad, sad sam opet zaspao, sad sam se probudio i idemo odraditi neki brzinski trening
prsa ramena. To u džimu, u hotelu. Tek toliko da se malo prokrvi hrana, ne pušat ništa jer tijelo je, baš se osjećam, ekstremno izmoreno i potreban mi je odmor. Tako da ne budem niš pušao, ali budem snimio. Nije velik džim, nema puno stvari, ali mislim da ima dovoljno da samo malo prokrvi mišić. I poslije toga imamo obrok jedan i shake i bananu. I onda još za večeru ćemo pojesti vrlo slično ko za ručak. I jedva čekam sutra kreće lagano punjenje. Biće malo vode pa će biti malo teže. Ali će biti zabavan dan jer se treba i obrijat. Treba i staviti boju i overnight i top coat. I onda u subotu samo jutro nakon doručka praviti što treba, spremiti se, uzeti sve stvari i već lagano oko 9-10 krenuti prema dvorani, smjestiti se, rađe biti tamo nego zakasniti. Evo nas u teretani od hotela. Nije sad neka velika teretana, meni ima zapravo sve potrebno da odradim trening. Krenuo sam znači ramena i prsa odraditi za zagrijavanjem za triceps, tek toliko da mi se prokrve malo ruke, jer sam se osjećao dosta zgrčeno jer nisam imao previše tekućine. Odradio sam samo par repova zagrijavanja i onda prelazim na sljedeću vježbu. Nastavio sam znači trening sa flyerima za ramena, kontroliran pokret, znači spori negativ, jaka kontrakcija na vrhu za aktivirati srednju glavu ramena. Nisam išao nešto preteško, dovoljno da osjetim maksimalnu kontrakciju bez nekog rizika za nekim ozljedama. Super zagrijavanje za ostatak treninga. Za prednje rame prije prsa sam odradio znači front raises, ovo je varijacija sa plejtovima od 5 kg. Odradio sam par varijacija tek toliko da osjetim konekciju između znači hvatišta na prsima i da su ramena prokrvljena, tako da mogu otići odmah u puno jači set za prsa. Nastavio sam znači odmah u super setu sa flyevima. Njih odradim isto ovako jer drugačija tenzija kada imate bučicu i kada imate plate koji treba znači kontrolirati. I finisher za ramena prije prsa, zadnje rame. Naravno stabilnost na bench klupici mi je vrlo bitna za maksimalnu kontrakciju, tako da zadnje rame kad se dobro upumpa ima jako dobar efekt stabilnosti u samoj vježbi. Prva vježba za prsa je znači kosi bench. Kilažu sam stavio tipa 70% od inače što bi radio u radnim setovima. Isto zbog smanjenja rizika od nekih ozljeda, pogotovo tu ovo je bilo zapravo dan i pol do same bine, nisam htio ništa previše pušati, ali odradio sam preko 10 ponavljanja s ovom kilažem, tek toliko zato što znam da imam u sljedećim vježbama još aktivaciju gornjeg prsa. Na Smithu nastavljamo znači drugu vježbu za prsa, znači flat bench press. Fokus ove vježbe je zapravo na aktivaciji donjeg dijela prsa i zapravo kompletnih kontrakcija prsa kroz cijeli pokret. Naravno tu sam se fokusirao na jaku kontrakciju na vrhu, baš osjeti ta prsa da rade, a išao sam vrlo polako dolje zbog negativa da aktiviram sva vlakna koja mogu. I odrađujem top set sa, mislim da je bilo oko 90 kg. Volim odraditi na svakom treningu barem jednu ili seriju ili jedan kompletnu vježbu gdje osjećam maksimalnu kontrakciju i aktiviram CNS.
Sljedeća vježba koju sam radio je znači bila dumbbell press. Dumbbell press obožavam zbog te neke kontrole i same potrebe da tokom vježbe imate stabilnost. Vrlo dobro je za pogoditi određen dio prsa koji želite pogoditi. Najčešće ja na kosom baš gađam ono hvatište od ramena i gornjih prsa za tu punoću. A ovdje mislim bilo oko 25 kila, mislim da je jedno bilo 30 koje sam snimio znači, u sljedećem videu. I tu sam znači onda odradio top set na dumbbell pressu. Kao što vidite u videu, noge sam stavio znači, na rubove drugih utega koji su na povišenju, tek toliko da se smanji taj neki leg drive koji se često koristi dok radite ili dumbbell press ili bench, tek toliko da se još stavi malo više fokusa na sama prsa. Zadnja vježba koju sam odradio za prsa su bili znači chest flies ili odručenja. Njih volimo zapravo odraditi u jednom setu u više znači, pozicija. Prvi bude da laktar idu skroz široko i gađam kompletna prsa, drugi da spustim malo laktar prema tijelu i time pogađam unutarnje i gornje prsa i na kraju finišam samo sa tvrdim ponavljanjima i jakom kontrakcijom, normalni hvat. Druga je glavna vježba koju sam odradio za ramena je znači shoulder press. Mislim da sam tu radio sa 25-kama i to je išlo poprilično lagano. Volim odraditi shoulder press iz istog razloga koji za chest press, ta neka stabilnost trbuha i kontrola same kilaže daje puno jaču tenziju, bar u ovom periodu koji je meni bio potreban prije natjecanja, zbog aktivacije bez nekog guranja prevelikih kilaža. Znači i jak i spor negativ i jak squeeze na vrhu, jako bitno kod rađenja bilo kojeg treninga ramena. Za kraj ovog treninga odradio sam skull crusherse. Uvijek volim kad radite ovu vježbu doći do određene pozicije na mjestice, osjetiti najveću tenziju u tricepsu i od tud krenut gurat kilažu prema svom licu zapravo, to jest u visini svog lica, a spuštate ga što više možete bez nekog naprezanja jakog iza glave i tako stvarate najveću tenziju, to jest najveći stretch na tricepsu u toj poziciji i naravno držite šake prema unutra kada gurate kilažu prema gore i pokušavate stisnuti šaku na vrhu za maksimalnu kontrakciju. Evo, ovdje sam odradio nakon treninga pozim. Naravno, htio sam vidjeti kako to izgleda nakon carb upa. Mislim da sam tu već bio skočio za otprilike 4 do 5 kila. Dobio sam tu punoću nazad i evo, uživajte.
Evo idemo prema dvorani, odradili smo ujutro lagani kardio, pojeli smo doručak, pojeli sam između obrok i onda ručak. Nakon ručka još jedan obrok sad prije nego što idemo u dvoranu. Idemo u dvoranu pogledat Vilima, pa posnijem sad kad dođemo. U posu smo od federacije koja nas vozi do dvorane, tako da ne moramo pješačiti previše. Evo nas na samom ulazu pred dvoranu. Idemo sad pogledat kaj se događa, ne znam još koje su kategorije, tako da budemo vidjeli. Ovo je samo ulazak u backstage. Tu ćemo sutra, tu ćemo sutra doći na prijavu, to je pokupiti broj i dati stik za pjesmu, ali to ćete vidjeti sve sutra. A okolo moramo ići za ulazak baš u dvoranu za gledalište. To na samom ulazu ima kao malo odjeće, suplemenata, sama bina. Tu malo dućančići, jako su fora stvari, naravno C4, svi mogući energy, lifterice, malo energy boosta i sad idemo. Gorsu Norway, Monica Ford. Silver medal Gorsu, Anastasia Vostrešeka. With the gold medal award, Evgenia Fruskova. Pumpavanje. Odlično. Quanto